قلبي والهان عمقام الهرر السلطان تهنيت نسيت الأحزان يلي جواهي. سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پختوپزهای خانگی. ما امروز کنکورس سر کردیم، کنکورسی بهترین با تحفه‌های بهترین برای شما دوستان. من تحفه ها که شناس شوید اینجا به تحفه ها هست، یعنی 6 دانه همین گونه، یعنی تحفه برای همه زن ها، یعنی لازمه همش برای روزگار چیزایی یعنی لازمه گذاشتیم. این تحفه های کی ها برد میکنن؟ آدمایی که با کانالی همین سپانسرای ما پادپیساتیا میکنن، لایک میمونن، کامنتاری میمونن، انا میهابا این تحفه ها یعنی سپاریده میشد. ما چقدر این تحفه های میسپاریم، چقدر معین میکنیم، یعنی آدمای بریدگی پروگرام خودش انتخاب میکنن. ما یگان چی کار نمیتونیم، پروگرام میمونیم پرمای افیر بعد یعنی کنکورس جمع بست میکنیم. بعد همون آدمایی که اکتیو بودن، کامنتاری موندن، پادپیساتی کردن یا رو دوستا پدلیتی کردن، خودش انمون پروگرام ویبر میکند. اما آدمی اکتیو نه خودش یافته ویبر میکند. بعد تحفه انمون نفر به یعنی میسپاریم. کدام شهرنده یعنی باشن، ما یعنی طریق پاچتا دستافکا همون شهربن می لوازمات رای میکنیم. نه تحفه ها منطقه الومینی بهت منطقه بهترین بلندر دوم جا، سیوم جا انمین یعنی لالیچه 3 دانه. من منطقه نگاه کنید، منطقه الومینی خوشرو بهت نغزی برای یک آیله یک منطقه زان یعنی منطقه الومینی بهت نغز انمین یکم یعنی غالبی کنکورسی ما با یعنی سپاریده میشد. دویمش باشد بلندری نبار تریواد نامونه همه چیزشای، چشکشای، میکسرشای، مایده میکرگی، گوشت قیمه میکرگیشای، یعنی پیوره میکرگیشای، همه چیزش هست. این یعنی نبار بهت عجایبات بلندر. جای سیوم باشد انمی لالیچه های عجایبات خوشروی فسان برای قندگیری، نان مانه انمی هابا یعنی استفاده برید. جایی منه 4 و 5 جا باشد انمی خیل تارت مانگ یعنی به تارت مانده گل میکنه، این چرخ میزنه یعنی منه بالش باز سیته. برای آرا دادنی تارتا منه بالای یعنی تارت مانگ با گذاشتیم 3 دانگی شپاتیلچی یعنی تارتای راست میکنید، خمیرای ریزه میکنید، انمین گذاشتیم. منه آخرین جا با میکسری روچنای بیاد میکسری نغز به قوت چقدر وقت یعنی خدمت میکند. انمین بود یعنی تحفه های ما. اکنون یعنی شرط های بازی ما چگونه هست؟ شما سپانسرهای ما با یعنی پادپیساتی میکنید، لایک میمونید، کامنتاری مینویسید یا رو دوستا یعنی کانال پدلیتی میکنید. اگر همه کانال های یعنی سپانسر به شما کامنتاری مونید، پادپیساتی کنید، لایک مونید، یعنی اکتیو نیبه میبروید، بعد همون پروگرام شاید اگانته شما انتخاب کند. بعد همین ویدیو که من حاضر میپرتام، من ویدیو تاگه می ویدیو با شما کامنتاری مینویسید، کامنتاری همین 5 تا زیاد نیست، 10 تا 100 تا نیو 5 تا زیاد نیست. основной ما باید یعنی کانال های سپانسرای دستگیری کنیم. برای همین همه کانال ها با پادپیساتی میکنیم، لایک میمونیم، کامنتاری مینویسیم یا رو دوستا با پدلیتی میکنیم. تماما کاری قین نیه. انمین یعنی شرط های بازی ما همین روز بازی سر شد و هفته روزی چهارشنبه یعنی بازی جمع بست میشد. اکو کانال ها که شناس میشیم. لوازمات روزگار یعنی کانال من، ولاگ یعنی لباس های فروشی، صفیه گتاوید، کانال پختوپز بیاد کانال بهترین، اریانا تیجکه کانال پختوپز، باز اینجا هستن یعنی زلفیه صدوات شهر مسکو یعنی دستافکا سرو لباس میفروشن، تمامی شهر یعنی دستافکا روان میکنن. ولاگ ماما گتاوید یعنی کانال ولاگ و پختوپز، کانالی یعنی صدای قلب، کانال ولاگ، این کانال تمامی چیزا یافته میتونید، بهترین کانال است. کانال خات کنچه یعنی کانال پختوپز معناش باشد گریاچی کخنی.
имронҷон шоу, канали влог, пухтупаз, яъне ҳама чиз аз ин канал яъне ёфта метавонед. Универсал Лада София, канали пухтупаз, влог, ҳама яъне универсални канал. Мама Россия влог, яъне канали влог, пухтупаз ҳамаш. Бонуи тоҷик, канали яъне влогу пухтупаз. Бисёри канали влог. Сладкий уголок, биҳад тортои аҷоибот, фасони хушро доранд. Таҷик фонд, яъне канали пухтупаз. биҳад пухтупазҳои аҷоибиян касбам. Модари тоҷик, канали пухтупаз влог мебошад каналашон. инҷоба ҳаст боз канали Расул блогер, канали яъне як додаракамон влогҳои аҷоибот. Анамин буд яъне тӯҳфа. Мана канал ки шинос шудед, шартҳои бозӣ ки шинос шудед. Анамин рӯз бозӣ сар шуд. Шумо медароед подписатсия мекунед, лайк мемонед, комментарий менависед. Шумо агуҷо метавонед яъне подписатсия кунед. ҳамин одамое ки ман яъне каналашон номбар кардам, яъне спонсороя. Масалан медароед ман анами видео ки ҳозир мепартам, анами видео ба тагаш ба ҳама канала яъне закрепит мекунам. каналоя камон медароед англисиш ба кабутакча номи канал ки яъне сахранид. Анамо канало ба якчет подписатсия мекунед, яъне оддӣ кара фаҳмонам, якчет подписатсия мекунед. Анами як ҳафте ки бозимо давом метиҳад, шумо анами як ҳафтанда ҳар як влоги нав, видеои нав буродгар, ҳар як видеои яъне влогҳои нав ба шумо комментарий менависед, лайк мемонед. Як бор подписатсия, як бор мешад лайку комментариҳо бисёр мешад. Видеои кӯношам бояд шумо тамошо кунед. баъд канала кушоданаш, масалан ҳамаи моба аккаунт аст. медароем ҳамин аккаунтҳо моба мана намиҷаба ҳаст канали, анами ҳама аккаунти ману шумоба ҳаст, на танҳо яъне блогероба. аввал мебинем главни ба медароем анамиҷа проверка мекунем. Проверка мекунем, инҷа навистагӣ не показывает информация. Кабутак дидид, мо ина яъне дута сафедак мекунем. баъд мерем мана канали ба нигоҳ кунед, канало кушодагӣ. ман агар яъне вақти бозинда номи шумо бурода ҳамин каналто маҳкам бошад, ман шумо ба яъне тӯҳфаи дода наметавонам, барои он ки чихел гӯям, ман намедонам ки шумо ки ба подписатсия кардагӣ. бояд ҳама каналиш кушод. я бори дигар намина проверка кунед ки ман чихел канали кушодам. медароед анамин яъне асараш главни ба проверка мекунед. ин тамоман осон. ин як масалан блогероба нест, тамоми мову шумоба ҳаст. одаме ки комментария менависанд ҳамон аккаунт, яъне анамон аккаунта гуфта мешавад. мана анамин тӯҳфаҳо, анамин буд бозии мо. имрӯз бозии мо сар шуд духтаро. ҳама ба барор иншоалло тӯҳфаҳо соҳибаша меёвад. боқӣ дар паноҳи худо. нофаҳмо бошад дар комментария нависед.